السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe na undi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Kasaba Allah yuko yatakinu ngai Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamalayika ayundagazaho amahoro yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese adushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Nyuma y'ibyo bagaragu ba Allah, dukomeje isomo ryacu lijyanye n'igisibo mu gitabo Fusulun fi Siyami wa Tarawih wa Zakah, akaba ari igitabo cya Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ubushize twari twinjiye muri al-faslu thalith, mu ngingo ya gatatu iboneka muri iki gitabo, ariyo ngingo ijyanye n'igisibo cy'umurwayi ndetse n'umuntu uri ku rugendo. Tubona ko Sheikh yahise atangirana aya iri muri surati al-Baqara, aya 185, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا uzaba arwaye, au ala safarin, cyangwa se ari ku rugendo, fa'iddatun min ayamin ukhar, yarangiza agafungura akarya, fa'iddatun min ayamin ukhar, azishure iyo minsi atasibye mu yindi minsi. Allah arangije avuga impamvu, aravuga ati: yuridu Allahu bikumul yusra, Allah arashaka kuborohereza, wala yuridu bikumul usra, ntabwo ashaka kubakomereza. Turangije tubona ko Sheikh yahise yimukira ku murwayi, aravuga ati: wal maridu ala qismayn, ndetse n'umurwayi arimo ibice bibiri. Wal maridu, ndetse n'umurwayi, ala qismayn, arimo ibice bibiri. Igice cya mbere twabonye ko wa man kana maraduhu laziman mustamirran la yurja zawaluhu kasaratan, ni wa wundi uburwayi bwe buba ari uburwayi bw'igihe kirekire bititezwe ko bwakira, kasaratani, no kuba umuntu arwaye kanseri n'izindi ndwara nk'izo ngizo. Sheikh atubwira ko bene uyu fala yalzamuhu sawmu, ntabwo ategetswe gusiba. Bene uyu umeze gutya, fala yalzamuhu sawmu, ntabwo ategetswe gusiba. Liannahu laysa lahu halun, kubera yuko nta gihe aba afite, yurja fiha an yaqdira alayhi, byitezwe ko uyu muntu azashobora kuba yasiba. Aho turi buhere na hangaha, aho Sheikh yavuze ati: walakin, ariko hamwe n'ibyo, iyo uyu murwayi ndetse n'uyu muntu tumaze kubona ko afite uburwayi bw'igihe kirekire, iyo atasibye, walakin, ariko uyu nguyu iyo atasibye, yut'imu an siyami kulli yawmin, agaburira kuri buri gisibo cya buri munsi atasibye, miskina, umukene. Walakin, ariko, yut'imu an siyami kulli yawmin miskina, agaburira kuri buri munsi atasibye, miskina, umukene. Sheikh arangije atubwira n'ubuhe buryo dukoresha tugaburira umukene. Uburyo bwa mbere aravuga ati: imma bi an yajma'a masakina bi adadil ayyam, ngo imma, uburyo bwa mbere ni ukuba yakusanya abatishoboye. Imma bi an yajma'a masakina, uburyo bwa mbere ni ukuba yakusanya abatishoboye, abakene, bi adadil ayyami, bangana bahwanye n'iminsi atasibye, bi adadil ayyami, bahwanye n'iminsi atasibye. Fayu'ashihim, akabaha ifunguro rya nimugoroba, fayu'ashihim, akabaha ifunguro rya nimugoroba, au yughaddihim, cyangwa se akabaha ifunguro ryo kumanywa, au yughaddihim, cyangwa akabaha ifunguro ryo kumanywa. Ubwo ni uburyo bubiri: imma kuba yakusanya abakene bahwanye n'iminsi atasibye, niba ari iminsi 10 arakusanya abakene 10,
niba ari iminsi 30 yose arakusanya abakene 30. noneho fayuashihim akabagaburira ifunguro rya nimugoroba, au yughadihim cyangwa se akabaha al-ghada ifunguro ryo kumanywa. Ahangaha harimo uburyo bubiri ashobora kuba yakoresha, imma kuba ifunguro rya nimugoroba cyangwa se kuba ifunguro ryo kumanywa. Bisobanuye yuko ntabwo dutegetswe kumuha umukene ibya mu gitondo, ibya saa sita n'ibya nimugoroba, ahubwo umuha imma ibya saa sita cyangwa se ibya nimugoroba. Nanone ahangaha harimo ko twemerewe kubibatekera tukabibagaburira bitetse, twemerewe kubibatekera tukabibagaburira bitetse, bahurira ku masiniya, buri wese twamuha isahane. kullu hadha jaiz, ibi ngibi byose biremewe. Sheikh arangije aduha dalili y'ibi ngibi avuze, aravuga ati kama kana Anas ibn Malik, nuko Anas mwene Malik umuswaba w'intumwa y'Imana radiyallahu anhu, kama kana Anas ibn Malik, nuko Anas mwene Malik umuswaba w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama radiyallahu anhu, Allah amwishimire, yaf'aluhu yajyaga abikora. kama kana Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nuko Anas mwene Malik radiyallahu anhu yajyaga abikora hina kabira, ubwo yari amaze kuba mukuru. hina kabira, ubwo yari amaze kuba mukuru, ageze mu zabukuru. Anas ibn Malik radiyallahu anhu yajyaga akusanya abakene 30, yarangiza akabaha ibyo kurya bya nimugoroba cyangwa se ibyo kurya byo kumanywa. N'ibi ngibi kandi byaje muri sahihi al-Bukhari, n'ibi ngibi byaje muri sahihi al-Bukhari ko Anas ibn Malik amaze kugera mu zabukuru adashoboye gusiba uburyo we yagaburiraga abakene. Hari igihe cyageraga akabagaburira icyarimwe uko ari 30 ibyo kurya bya nimugoroba cyangwa se ibyo kurya byo kumanywa. Sheikh arakomeza agira ati icya kabiri, kiriya ni icya mbere tumaze kubona. Uburyo bwa mbere ni ukubakusanya ukabagaburira byaba ibyo kurya bya nimugoroba, ifunguro rya nimugoroba cyangwa se ifunguro ryo kumanywa. Uburyo bwa kabiri, wa imma bi an yufarriqa ta'aman ala masakin bi adadi al-ayyam. Uburyo bwa kabiri, wa imma bi an yufarriqa ta'aman ala masakina bi adadi al-ayyam. Uburyo bwa kabiri, cyangwa se kuba yagabanya amafunguro abakene bangana n'iminsi atasibye. Uburyo bwa kabiri, cyangwa se kuba yagabanya abakene amafunguro, abo bakene bakaba bangana n'iminsi atasibye. Uburyo bwa kabiri, cyangwa se akagabanya amafunguro abakene bangana n'iminsi atasibye. Twabonye bishobora kuba ari iminsi 30, ubwo ni abakene 30. none aba bakene ugabanya bo, buri umwe muri bo umuha ibingana gute? Aba bakene ugabanya buri umwe muri bo umuha ibingana gute? Qala Sheikh rahimahullahu ta'ala, Sheikh Allah amugirire impuhwe yaravuze ati likulli miskinin, buri mukene muri abo ngabo, likulli miskinin, buri mukene muri abo ngabo, rubu sa'in nabawiyyin, ahabwa 1/4 cya saa y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Saa twayita nk'ingemeri yapimirwagamo ibiribwa, itende, ingano n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam hari icyo twakwita nk'ingemeri yapimirwagamo ibiribwa, byaba nk'itende cyangwa se ingano n'ibindi. Iyo saa rero yo ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yari ifite igipimo kizwi, abamenyi bakigenderaho mu mategeko agiye atandukanye nk'uko byagendaga ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ntabwo ndi buvuge ngo saa ingana gute, ahubwo ndi buvuge ku byo turiho kano kanya. Rubu saa, 1/4 cya saa kingana gute? Sheikh yaravuze ati likulli miskinin,
buri mukene muri abo ngabo rubu sa'in nabawiyin, ahabwa kimwe cya kane cya sa'a y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Sa'a tubonye ko twavuga ko ari nk'ingemeri yakoreshwaga ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bari gupima cyangwa bari kurenga ibiribwa. Likulli miskinin, buri mukene ahabwa rubu sa'in nabawiyin, kimwe cya kane cya sa'a y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Icyo kimwe cya kane cya sa'a y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kingana gute? Qala Sheikh rahimahullah, Sheikh yahise avuga ati ay, bisobanuye ma yazinu, ni ibingana, ni ibipima. Ay bisobanuye ma yazinu, ibipima nisfa kilu wa asharata gramat, kimwe cya kabiri cy'ikiro, ubwo ni inusu, wa asharata gramat, ndetse n'amagarama 10 min alburri aljayyid, y'ingano zitunganye nziza, y'ingano zitunganye nziza. Hari ingano bita albur. Sheikh aravuga ati ay bisobanuye ma yazinu nisfa kilu, amuha ibingana na kimwe cya kabiri cy'ikiro, ubwo ni inusu, wa asharata gramat, ndetse n'amagarama 10 min alburri aljayyid, y'ingano nziza. Bisobanuye yuko inusu ndetse n'amagarama 10 y'ingano nziza niyo dupimira uyu muntu tukamuha. Ahangaha ni igipimo. Ubwo n'ibindi nuko nguko bigenda. N'umuceri nawo upima ibingana gutyo, akaba ari byo uha umukene. Ni nako bimeze niba ari ibishyimbo ugiye kumuha, upima ibingana gutyo. N'umukene ahabwa ubuhe bwoko bw'ibiribwa? Ahabwa ibiribwa muri icyo gice barimo. Bisobanuye yuko ntabwo wahereza umukene ibiribwa byo muri Saudiya, nta nubwo wamuha ibyo mu Bushinwa, ahubwo umuha ibiribwa bimenyerewe aho mutuye. Niba tumenyere kurya umuceri, ubwo niwo uri bumuhe, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ndasubiramo, Sheikh aravuga ati igice cya kabiri, wa imma bi an yufarriqa ta'aman ala masakina bi adadi al-ayyam, uburyo bwa kabiri cyangwa se akagabanya ibiribwa abakene bangana n'iminsi atasiga. Likulli miskinin rubu sa'in nabawi, buri mukene akamuha kimwe cya kane cya sa'a y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Arangije avuga icyo kimwe cya kane uko kingana, aravuga ati ay bisobanuye ma yazinu nisfa kilo, ibingana cyangwa se ibipima kimwe cya kabiri cy'ikiro, ubwo ni inusu, wa asharata gramat, ndetse n'amagarama 10 min alburri aljayyid, y'ingano nziza. Bisobanuye ko dushatse kumenya icyo gipimo, wafata izo ngano nziza bita bur mu Cyarabu, warangiza ukazishyira mu kintu, izo ngano zapimye ibingana gutya, icyo kintu akaba ari cyo wifashisha upima iki? Upima umuceri, cyangwa se upima ibigori, cyangwa upima ibishyimbo, gutyo gutyo. Ahangaha yifashishije bur kugira ngo tumenye icyo gipimo kiba kingana gutya. Wallahu a'lam. Arangije aravuga ati wa yahsunu, ni na byiza, wa yahsunu, ni na byiza, an yaj'ala ma'ahu, ko afatanya n'ibyo ngibyo ari guha uyu mukene. An yaj'ala ma'ahu, ko afatanya n'ibyo ngibyo ari guha umukene. Ma yu'dimuhu, ibyo azifashisha akora isosi. Ma yu'dimuhu, ibyo azifashisha akora isosi. Min lahmin, haba kuba yashiraho inyama, au duhnin, cyangwa se amavuta. Min lahmin, haba kuba yamwongereraho inyama, au duhnin, cyangwa se amavuta. Wa yahsunu, ni na byiza kuri uyu nguyu uri gutanga iyi ncungu, an yaj'ala ma'ahu, ko afatanya n'ibyo ngibyo yahaye umukene. Ma yu'dimuhu, ibyo umukene yifashisha akora isosi. Min lahmin, zaba inyama, au duhnin, cyangwa se amavuta. Bisobanuye yuko naam, uramuha umuceri nibyo, ushobora kumuha ibishyimbo nibyo, ariko ni byiza ko icyo umuhaye ushyiraho n'ibyo ari bwifashishe akora iki? Akora isosi. Ushobora kumuha umuceri ariko ukongeraho n'ibishyimbo, ushobora kumuha umuceri ukamuha n'amavuta n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi ngibi ni ikintu cyiza, ariko ntabwo ari itegeko. Ni ikintu cyiza umuntu kuba yagikora, ariko ntabwo ari itegeko.
nuko shekhe ahita avuga undi muntu umeze nk'uyu murwayi. Shekhe ahita avuga undi muntu umeze nk'uyu murwayi, aravuga wa mithlu dhalika, numeze nk'uwo nguwo, wa mithlu dhalika, numeze nk'uwo nguwo nawe ugaburira abakene igihe atasibye, alkabiru alajizu ani sawmi, ni umuntu ugeze mu zabukuru udashoboye gusiba. Alkabiru alajizu ani sawmi, ni umuntu ugeze mu zabukuru udashoboye gusiba. Uyu nguyu nawe bigenda gute? Fayut'imu an kulli yawmin miskina, nawe buri munsi agaburira umukene. Fayut'imu an kulli yawmin miskina, nawe buri munsi atasibye agaburira umukene. Tanbih, hano hari icyitondero. Ntabwo kuba umuntu ageze mu zabukuru ari byo bihita bimuha uburenganzira bwo kudasiba, abadan. Ahubwo ni wa wundi ugeze mu zabukuru yajizuhu sawm, igisibo kikaba kimugora. Iyo igisibo kimugora adashoboye gusiba kubera izabukuru, icyo gihe uyu nguyu ahabwa uruhushya rwo kudasiba akagaburira abakene. Ibi ngibi shekhe avuze dalili yabyo naho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri aya y'184 muri surati al-Baqara ati wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ndetse n'abandi batagishoboye gusiba bajye batanga incungu yo kugaburira abakene. Ndetse n'abandi batagishoboye gusiba bajye batanga incungu yo kugaburira abakene. Iyi aya yasobanuwe na Ibn Abbas radiyallahu anhu. Wa kabla dhalika, nuko niba nibeshe mu somo rya mbere twabigarutseho cyangwa irya kabiri, turi kuvuga ko muri dalili zigaragaza ko twategetswe gusiba harimo izi aya, kuva kuri aya y'183 kugeza kuri aya y'185. Iyi aya abo bita abashiya n'abandi bameze nkabo bayitwaje bayiha ikindi gisobanuro, ari cyo ngo wa 'ala alladhina yutiqunahu, na babandi bashoboye gusiba fidyatun ta'amu miskin, ariko bakaba bumva batabishaka bajye bagaburira abakene, nibarangiza bareke gusiba batanga incungu gusa. Akadha qalu, uko nguko niko bavuze. N'igisubizo kuri ibi ngibi nuko mvugane, iyi aya abamenyi bayisobanuye mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nubwo ngubwo bwa kabiri, gusobanura ko iyi aya yamanutse ivuga ko ushoboye gusiba ariko igihe atabishaka akaba yagaburira abakene, yarangiza ntasibe. Uko nguko ni igisobanuro cya mbere cy'abamenyi. Ariko bavuga yuko muri iki gisobanuro iyi aya yasimbuwe na aya ikurikira, bisobanuye yuko Allah subhanahu wa ta'ala yavanyeho igisobanuro kiri muri iyi aya, arangije adutegeka gusiba muri aya ikurikira, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, ukwezi kwa Ramadani niko kwamanutsemo Quran. Allah arakomeza kugereza ubwo yavuze ati faman shahida minkum ash-shahra, uzabona ukwezi murimo, ukwezi kukagera ariho akakubona, falyasumhu, azagusiba. Muri iyi aya Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse gusiba, ndetse anatugaragariza ko abantu bose bategetswe gusiba, kugeza ubwo yavuze ngo waman kana maridan, uzaba arwaye muri mwe, au ala safar, cyangwa ari ku rugendo, fa iddatu min ayamin ukhra, akarya azishura iyo minsi mu yindi minsi. Gutegekwa kwishura iyi minsi ni dalili yuko igisibo kimuriho agitegetswe. Falidhalika, nyuma yo kumanuka kw'iyi aya ntabwo hari hakiri uruhushya nka ruriya turamutse tugendeye ku gisobanuro cya bariya badasobanukiwe Qur'an. Thumma igisobanuro cya kabiri ari nacyo twakoresheje bwa mbere, ko iri jambo rivuga ngo wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ndetse n'abandi batagishoboye gusiba, tugasobanura gutyo. Icyo gisobanuro ni igisobanuro twasobanuriwe n'umusahaba w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam Ibn Abbas, byaje muri Sahih al-Bukhari ndetse na Mu'jam al-Kabir ndetse na Musannaf ya Abdurrazzaq as-San'ani ndetse n'abandi bamenyi benshi cyane bagiye batandukanye, ko Ibn Abbas radiyallahu anhu yavuze ati biturutse kwa Ata ibn Abi Rabah, sami'a Ibn Abbas radiyallahu anhu yaqra'u, yumvise Ibn Abbas radiyallahu anhu asoma agira ati wa 'ala alladhina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin, ndetse n'abandi bategetswe gusiba
bakaba batabishoboye bazagaburire abakene, ndetse na ba bandi bategetswe gusiba bakaba batabishoboye bazagaburire abakene. Ibn Abbas arabisobanura agira ati qala Ibn Abbas, atara avuga ngo Ibn Abbas yaravuze ati laysat bimansukha, iyi aya ntabwo iri muri aya zasimbuwe kuri iri jambo turiho. Barakallahu fikum. Aravuga ati huwa ashaykhul kabir, ugamijwe ahangaha udashoboye gusiba ni umusaza ugeze mu zabukuru, umusaza rukukuri. Wal mar'atul kabira, ndetse n'umucecuru la yastati'ani an yasuma, badashoboye gusiba. Fayut'imani makana kulli yawmin miskina, ngigiye batasibye bakaba bategetswe kugaburira kuri buri munsi batasibye umukene. Nawe muri Mu'jamul Kabir ya al-Imam at-Tabarani yaje ko Ibn Abbas yavuze innaha laysat mansukha, iyi aya ntabwo yasimbuwe. Kana yaqra'uha, Ibn Abbas yajyaga asoma ati yutawwaqunahu, yarangiza akavuga ati hiya fi ash-shaykh al-kabir, iyi aya yamanukiye umusaza ubwo akinjiramo n'umucecuru. Alladhi yukallafu as-siyam, ngo utegetswe igisibo, wala yutiquhu, ariko akaba atagishoboye. Fayuftiru, agasiburuka, wa yut'imu, akagaburira umukene, agasiburuka akagaburira umukene. Waqasa al-ulama ala hadha, ndetse n'abamenyi bagereranyije igisobanuro kiri kuri uyu musaza rukukuri na wa murwayi ufite uburwayi bititezwe ko bwakira, kubera ko bombi bahuje kuba impamvu bafite la yurja zawaluha, ko bititezwe ko zazagera igihe zigakira. Idhan iyi aya ahubwo ni khassa, ni umwihariko ku basaza n'abacecuru ndetse n'aba bantu bafite indwara karande bititezwe ko zakira. Hadha huwa sahih, iki nicyo gisobanuro cy'ukuri mu bisobanuro byatanzwe n'abamenyi. Nanone kandi ahangaha tukamenya ko abantu iyo bagarutse kubamenya mu gusobanukirwa Qur'an ndetse n'idini muri rusange ntabwo bagwa mu makosa. Amma naho babandi bagendera ku nyurabwenge zabo mu gusobanura ayat ndetse na Qur'an, abangaba nibo uzasanga bavuga ibintu bitari ukuri, bakanavuga n'ibintu bidasobanutse. Icyitonderwa, hari umusaza twabonye utinjira muri ibi ngibi turi kuvuga. Uwo musaza twabonye utinjira muri ibi turi kuvuga ni umusaza rukukuri, kubera ubusaza ndetse n'izabukuru byageze aho atubwenge kugeza ubwo aba adashobora gusobanukirwa ibyo ari gukora, yibagirwa, agira ate. Ba basaza bakura bagatakaza ubwenge, cyangwa ba bacecuru bagera mu zabukuru bagatakaza ubwenge. Natanze urugero, turabazi. Haza umuhungu we yarangiza akavuga ati niko urinde, ukamubwira uri mwene ndetse, ukamusobanurira ngo uri umuhungu wanjye, urumva ntabwo akibyibuka kuri n'umuhungu we. Nanone umukecuru uraza umubwira uti ni nge runaka umukazana wawe, warya washakanye nande, ukamubwira umuhungu we ngo se ni umuhungu wanjye, yaribagiwe, nta kintu yibuka. Abangaba bameze gutya ntabwo bategetswe gusiba, nta n'icyo basabwa gutanga, binjira mu rwego nk'urw'abasazi. Ahangaha icyo ngamije ntabwo ngamije ko ari abasazi, ahubwo ngamije ko nk'uko umusazi adategetswe gusiba, akaba atanategetswe kugaburira abakene, akaba atanategetswe kuzishyura iyo minsi igihe azaba yamaze kuva muri ubwo busazi, ni nako uyu musaza ameze, kubera ko bose bahuje kuba badafite ubwenge. Niyo aba baza gutegekwa igisibo bari kuba bategetswe ibyo badashoboye. Thumma nanone hari indi dalili igaragaza ko aba bose badategetswe kugira gute gusiba. Hari indi dalili igaragaza ko aba bose badategetswe gusiba, ariyo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ashyira itegeko umugaragu uretse igihe arishoboye. No mu bantu badashoboye gusiba twabonye abana batoya, ubu muri aka kanya tubonye aba basaza, tubonye ba barwayi barwaye indwara zihoraho. Nanone Allah yaravuze ati fattaqullaha, mujye mutinya Allah mastata'tum, uko mushoboye.
ikigamijwe ntabwo ari uguhitamo, ahubwo ni uko igihe umuntu adashoboye itegeko Allah ntabwo azarimubaza, nta nubwo yarimushizeho. naho wa wundi urishoboye, bali insanu ala nafsihi basira, umuntu niwe wiyizi, walau alqa ma'adhira, kabone nubwo yazana urwitwazo. Umumenyi bita Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala kuri iyi aya nawe ari kuyisobanura mu gitabo cye Taysirul Karimur Rahman, yasobanuyemo iyi aya, yavuze cya gisobanuro twavuze cya mbere abashiya bitwaza, barangiza bakacyitwaza bavuga yuko igisibo ari ubushake. Aravuga ati wa 'ala alladhina yutiqunahu ay yutiquna siyam, igisobanuro ngo no kuri ba bandi bashoboye gusiba, fidyatun, bategetswe gutanga ikiru cyangwa se incungu, an kulli yawmin, kuri buri munsi batasibyeho, ta'amu miskin, bakagaburira iki? Bakagaburira abakene. Arangije aravuga ngo wa hadha fi ibtida'i fardhi siyam, ngo nibi ngibi byariho mu ntangiriro yo gutegekwa igisibo, lamma kanu ghayru mu'tadina lisiyam, ubwo abantu bariho icyo gihe batari baramenyereye igisibo, ntabwo bari bakimenyereye. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala ategeka igisibo kuri buri muntu wese. Sheikh aravuga ngo icyo gihe Allah maze gutegeka igisibo hatman, mu buryo bwa burundu yuko abantu bategetswe gusiba, ngicyo gihe harimo mashaqqatun alayhim, kuba bagowe n'igisibo. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala rero araborereza, aravuga ngo ba bandi bashoboye gusiba hamwe n'ibyo bakaba babona bibagoye n'iki n'ibindi nk'ibyo ngibyo, bajye bagaburira abakene. Ahangaha ni mu ntangiriro. Sheikh arakomeza kugeza ubwo yavuze ati wali hadha qala, no kubw'iyo mpamvu Allah aravuze ati wa antasumu, ariko muretse ibyo ngibyo mugasiba, khairul lakum, nibyo byiza kuri mwebwe kuruta kuba mwareka iki? Gusiba mukagaburira abakene. Noneho arangije aravuga ngo nanone iyi aya yasobanuwe gutya, wa 'ala alladhina yutiqunahu, yasobanuwe ngo ay yatakallafunahu, ngo ndetse n'aba bandi bategetswe gusiba ariko bakaba batabishoboye kubera izabukuru cyangwa se bwa burwayi bwavuzwe. Arangije aravuga ati wa hadha huwa sahih, n'iki gisobanuro nicyo cy'ukuri, cyuko iyi aya iravuga kuri ba basaza rukukuri, babandi bageze mu zabukuru ndetse n'abakecuru. Idhan hatta, kabone nubwo twakwemera kiriya gisobanuro cya mbere, uretse yuko twabonye ko iriya aya icyo gihe yaba ari mansukha, twahita tureba ya yindi ikurikira, iyo ngiyo ikaba ariyo tugenderaho, ikaba idutegeka iki? Gusiba. Barangiza bakavuga bati hoya, twe turagendera kuri iyi ya mbere. Tukababwira tuti ese mwemera bimwe mu gitabo mugahakana ibindi? Kubera yuko abantu iyo badasobanukiwe isomo bita an-nasikh wal mansukh, icyo gihe bagwa mu byo bita at-tanaqud, kuko bazahura na aya mu ntangiriro z'amategeko Allah yamanuye avuga ko inzoga zemewe, akaba n'izindi Allah yamanuye avuga ko inzoga ari haramu. Ese icyo gihe tuzahitamo ibyo dushaka, cyangwa turareba uburyo Allah yagiye amanura amategeko? Kandi Allah afite uburenganzira n'ubushobozi n'ububasha bwo guhindura itegeko. Mu gihe wahi yari ikimanuka, Allah hari amategeko yamanuye bwa mbere akayahindura, nuko byaje muri adilla. Uyu ntabwo ari wo mwanya wo kuzivugaho. Tubonye dalili rero y'aba ngaba ndetse n'ibi ngibi Sheikh yavuze, tubonye yuko biri muri hadithi, imvugo z'abasangirangendo b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Kandi uburyo bwo gusobanukirwa Qur'ani, uburyo bwo gusobanukirwa Qur'ani ni bwa buryo abasangirangendo b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bayisobanukiwemo, ntabwo ari uko tubishaka cyangwa se tubyumva. Icyo ni igice cya mbere rero. Umurwayi urwaye uburwayi bititezwe ko bwakira, yani bw'igihe kirekire. Nanone n'umusaza ugeze mu zabukuru, umucecuru, abangaba bigenda gute? Al-qismu thani, igice cya kabiri. Al-qismu thani, igice cya kabiri, man kana maraduhu fari'a, ni wa wundi urwara uburwayi ubuje butunguranye. Man kana maraduhu fari'a, ni wa wundi urwara uburwayi butunguranye, ghayra mayusi min zawalihi, bwa burwayi tudatinya ko butazakira, ni uburwayi bukira. Ghayra mayusi min zawalihi,
bwa burwayi tudatinya ko butakira, yani birazwi ko bukira. Kalhumma, no kuba umuntu yarwara humma. Humma ni uburwayi umuntu arwara akagira umuriro mwinshi cyane. Abantu bamwe bakeka ko ari malaria, ariko ntabwo ari malaria. Ni uburwayi bwariho no ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, kandi malaria ni indwara y'iki gihe, ntabwo ari indwara ya kera cyane. Ni imwe mu ndwara z'ibyaduka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakiza abarwayi barwara indwara z'iki gihe kandi akaborohereza. Kalhumma, nk'indwara bita humma, akaba ari indwara umuntu arwara akagira umuriro mwinshi cyane. Washibuhiha, ndetse n'izindi ndwara zimeze nk'iyo ngiyo. Washibuhiha, ndetse n'izindi ndwara zimeze nk'iyo ngiyo. Urugero nko kuba umuntu yarwara ibicurane, cyangwa se umuntu akarwara inkorora. Igice cya kabiri, man kana maraduhu tari'a, ni wa wundi uburwayi bwe buba ari uburwayi buje butunguranye. Ghayra may'usi min zawali, akaba ari bwa burwayi tudatinya ko butakira. Kalhumma, na humma. Washibuhiha, ndetse n'ubundi burwayi bumeze nka humma. Walahu thalathu halatin, uburwayi buba burimo uburyo butatu. Alhalatul ula, uburyo bwa mbere. Alhalatul ula, uburyo bwa mbere. Alla yashukka alayhi sawm, ni ukuba uyu murwayi igisibo kitamugoye. Alla yashukka alayhi sawm, ni ukuba uyu murwayi igisibo kitamugoye. Wala yadurrahu, nta n'icyo cyamutwara. Wala yadurrahu, nta n'icyo cyamutwara. Bimana ni ukuba uyu murwayi hamwe n'ubu burwayi aramutse asibye igisibo kitamugoye. Wala yadurrahu, kikaba ari nta n'icyo cyamutwara. Ima kikaba kitakongera uburwayi, cyangwa se ngo gitume yagira izindi ngaruka z'uburwayi zamugeraho kubera gusiba. Uyu nguyu fayajibu alayhi sawm, uyu nguyu ategetswe gusiba. Fayajibu alayhi sawm, uyu nguyu ategetswe gusiba. Urugero nk'umuntu urwaye gripe yoroheje, cyangwa se arwaye ibicurane byoroheje, arwaye umutwe woroheje n'ibindi nk'ibyo ngibyo, uyu nguyu fayajibu alayhi sawm, ategetswe gusiba. Li'annahu la udhra lahu, kubera ko uyu nguyu nta mpamvu n'imwe afite yatuma adasiba. Uburwayi arwaye buroroheje, ntabwo bukwiye gutuma adasiba. Alhalatu thaniya, uburyo bwa kabiri. Alhalatu thaniya, uburyo bwa kabiri. An yashukka alayhi sawm, noneho ni ukuba aramutse asibye igisibo cyamugora. An yashukka alayhi sawm, ni ukuba aramutse asibye igisibo cyamugora. Wala yadurrahu, ariko hamwe no kuba kimugoye kikaba ari ntacyo cyamutwara. Wala yadurrahu, ariko hamwe no kuba kimugoye kikaba ari ntacyo cyamutwara. Icyo bisobanuye kuba ari ntacyo cyamutwara, iyo asibye aba afite ingorane, bimugoye, yumva igisibo kitamworoye, ariko hamwe n'ibyo ntacyo cyamutwara. Bimana ntabwo ashobora gupfa, nta nubwo ashobora no kuba uburwayi bwe bwakwiyongera. Umeze nk'uyu nguyu fayukrahu lahu sawm, ntabwo bishimishije kuri we gusiba. Fayukrahu lahu sawm, ntabwo bishimishije kuri we gusiba. Lima fihi min al-uduli an rukhsati llahi, kubera ko uyu nguyu iyo atasibye haba harimo ukureka uruhushya yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Lima fihi min al-uduli an rukhsati llahi ta'ala, kubera ko uyu nguyu iyo atasibye haba harimo ukureka uruhushya rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al ishqaqi ala nafsihi, hamwe no kuba harimo nanone ukwigora. Ma'al ishqaqi ala nafsihi, hamwe no kuba harimo ukwigora. Uburyo bwa kabiri ni ukuba igisibo kimugoye ariko ntacyo cyamutwara. Uyu nguyu ntabwo bishimishije, si byiza kuri we gusiba, kubera yuko harimo kureka uruhushya yawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al ishqaqi ala nafsihi, hamwe no kuba harimo ukugora roho ye. Alhalatu thalitha, uburyo bwa gatatu. Alhalatu thalitha, uburyo bwa gatatu. An yadurrahu sawm, ni ukuba noneho igisibo cyagira icyo kimutwara. An yadurrahu sawm, ni ukuba igisibo cyagira icyo kimutwara, nko kuba gusiba kwe byatuma apfa,
cyangwa se bikaba byakongera uburwayi. An yadurrahu sawm, ni ukuba ugusiba byagira icyo bimutwara. Fayahrumu alayhi an yasum, uyu nguyu we kirazira kuri we gusiba. Fayahrumu alayhi an yasum, uyu nguyu kirazira kuri we gusiba. Kubera iki kizira? Lima fihi min jalbi darari ala nafsihi, kubera ko gusiba kwe harimo ukwizanira ingaruka kuri we. Lima fihi min jalbi darari ala nafsihi, kubera yuko ugusiba kuri we harimo ukwizanira ingaruka kuri we. Waqad qala ta'ala, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati, waqad qala ta'ala, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati, wala taqtulu anfusakum, muramenye nimuziyice. Wala taqtulu anfusakum, muramenye nimuziyice. Inna Allaha kana bikum rahima, nuko Allah aravuga ati mu by'ukuri Allah ni nyirimpuhwe kuri mwe. Inna Allaha kana bikum rahima, mu by'ukuri Allah ni nyirimpuhwe kuri mwe. Ibi biboneka muri surati Nisa aya 29. Ibi biboneka muri surati Nisa aya 29. Allah yatubujije kwiyica mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero igihe igisibo gishobora kukugiraho ingaruka, ima kongera uburwayi cyangwa se kikaba cyatuma umuntu apfa, icyo gihe biba bizira ko uyu muntu asiba. Waqala, nanone Allah yaravuze ati, waqala, nanone Allah yaravuze ati muri surati al-Baqara aya 195, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, muramenye nimuzifashishe amaboko yanyu mwiyoreka. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, muramenye nimuzifashishe amaboko yanyu mwiyoreka. Izi aya zombi ziragaragaza yuko iyo habayeho ikintu cyatuma umuntu apfa, ntabwo byemeye ko yiyoreka kugira ngo agire gute, akore cya kintu. Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse amategeko, ariko igihe dufite ingorane ntabwo dutegetswe kugira gute, kuyashyira mu bikorwa. Nanone bikaba haramu igihe ufite impamvu yo kuba wareka rya tegeko, nanone kuba ya mpamvu yatuma uramutse utayishize mu bikorwa wapfa. Bimana wowe urarwaye, umerewe nabi, urangije urashaka gukomeza kugira gute, gusiba. Ugomba kumenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala yagwaye uburenganzira, kandi nanone ibi nibihurirana no kuba ushobora kugirwaho ingaruka na cya gikorwa, ntabwo wemere kuba wagira gute, wagishyira mu bikorwa. Sheikh yakomeje agira ati, wa fil hadith, noneho ntabwo dalili iri muri aya gusa, ahubwo iri no muri hadith. Sheikh yakomeje agira ati, wa fil hadith, ndetse no muri hadithi ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qala, ndetse no muri hadithi yaturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam qala, intumwa y'Imana yaravuze iti, wa fil hadith, ndetse no muri hadithi ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qala, yaturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, la darara wala dirar, muramenye nimuzagire nabi kandi muramenye nimuzigirire nabi. La darara, muramenye nimuzagire nabi, wala dirar, kandi nimuzigirire inabi. Ndetse n'ibindi bisobanuro abamenyi bagiye batanga kuri iyi hadith. Wa fil hadith, yaje no muri hadithi ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam qala, yavuze iti, la darara, muramenye nimuzagire nabi, wala dirar, kandi nimuzagire gute, nimuzigire nabi. Ni hadithi ni ihame shingiro mu bintu byose. Bisobanuye yuko mathalan ntabwo byemeye guhuguza abantu kuko ari ukugira nabi, wakadhalika ntabwo byemeye kwihuguza, wakadhalika ntabwo byemeye kugira nabi uko ariko kose. Iyi hadithi akhrajahu Ibn Majah, yakiriwe na Ibn Majah wal Hakim, ndetse na al-Imam al-Hakim mu gitabo cye al-Mustadrak. Akhrajahu Ibn Majah, iyi hadithi yakiriwe na Ibn Majah wal Hakim, ndetse na al-Hakim. Wa hadha al-hadith sahahahu al-Imam al-Albani, ndetse na al-Imam al-Albani rahimahullah yavuze ko ari impamo. Nanone al-Hakim avuga ko iyi hadithi ari impamo. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi yaravuze ati, qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi yaravuze ati, ari kuvuga kuri iyi hadithi, lahu turuqun, iyi hadithi ifite izindi nzira yanyuzemo, yuqawi ba'daha ba'da, zigenda zihana ingufu. Bimana iyo hadithi abamenyi bamwe bagiye bavuga ko ishobora kuba ifite intege nke, hakaboneka izindi nzira yagiye inyuramo zigenda ziha ingufu, yartaqi, irazamuka,
ikagera ku rwego rwo kuba ari impamo kubera izindi hadithi ziyiha ingufu. Shekhe ahita avuga noneho ni gute tumenya ko umuntu agirwaho ingaruka n'igisibo, ni gute? Qala wa yu'rafu dararu sawmi ala al-marid, ndetse n'ingaruka z'igisibo ku murwayi zimenyekana. Wa yu'rafu dararu sawmi ala al-marid, n'ingaruka z'igisibo ku murwayi zimenyekana muri ubu buryo bukurikira. Ubwa mbere, imma bi ihsasihi huwa bidarari, imma bi ihsasihi huwa bidarari. Uburyo bwa mbere ni ukuba we ubwe yakumva ko igisibo kiri kumugiraho ingaruka. Imma bi ihsasihi huwa bidarari, uburyo bwa mbere ni ukuba we ubwe yakwiyumvamo ko igisibo kiri kumugiraho ingaruka. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, au bi khabari tabibin mawthuqin bihi, cyangwa se akaba yabibwirwa n'umuganga wizewe. Au bi khabari tabibin mawthuqin bihi, cyangwa se akaba yabibwirwa n'umuganga wizewe. Umuganga ugiye kwivuza arakubwira ati uri gusiba, yego reka gusiba, nibyo biri kongera uburwayi cyangwa se bizatuma ugirwaho ingaruka n'igisibo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Au bi khabari tabibin mawthuqin bihi, cyangwa se kubibwirwa n'umuganga wizewe. Arangije ahita avuga ati wa mata aftara al-marid fi hadha al-qism, n'igihe cyose umurwayi uri muri iki gice asiburutse. Wa mata aftara al-marid fi hadha al-qism, n'igihe cyose umurwayi uri muri iki gice asiburutse. Fa innahu yaqdi adad al-ayyam allati aftaraha idha ufiya, fa innahu yaqdi, uyu murwayi yishura. Fa innahu yaqdi, mu by'ukuri uyu murwayi yishura adad al-ayyam, umubare w'iminsi. Adad al-ayyam, umubare w'iminsi. Allati aftaraha, yasiburutse. Idha ufiya, igihe akize. Fa innahu yaqdi, mu by'ukuri uyu murwayi yishura adad al-ayyam allati aftaraha, umubare w'iminsi yasiburutse. Idha ufiya, igihe akize. Bisobanuye yuko umuntu ashobora kurwara mu kwezi kwa Ramadhani, ukwezi kose kugashira, nanone agakomeza kurwara ukundi kwezi kukaza akirwara, agakomeza kurwara. Uyu nguyu azishura igihe cyose azakirira. Fa in mata, iyo apfuye, habla muafatihi, mbere yuko akira. Fa in mata, iyo apfuye, habla muafatihi, mbere yuko akira. Sakata anhu al-qada, icyo gihe kwishura biba bitakiri itegeko kuri we, ntabwo azabibazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sakata anhu al-qada, icyo gihe kwishura igisibo bimuvaho. Sakata anhu al-qada, icyo gihe kwishura bimuvaho. Ngo li anna fardahu, kubera ko itegeko kuri we, an yasuma iddata min ayamin ukhra, itegeko kuri we nuko asiba indi minsi itari mu kwezi kwa Ramadhani. Kubera yuko itegeko kuri we nuko asiba indi minsi itari mu kwezi kwa Ramadhani. Wala yudrikaha, kandi ntabwo yabashije kubona iyi minsi. Wala yudrikaha, kandi ntabwo yabashije kubona iyi minsi. Bisobanuye ko abantu mu gisibo dutegetswe igisibo mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, hari abantu bategetswe igisibo adaan, kugisiba mu gihe cyacyo, aribo ba bantu bazima batuye, yani batari ku rugendo, bashoboye gusiba kandi batari mu mihango. Noneho igice cya kabiri ni abantu bategetswe igisibo qadaan, kukishura, aribo ba bantu imma bari mu mihango, ntabwo basibye kubera bari mu kwezi, cyangwa se umugore uri mu bisanza ntabwo yasibye kubera ibisanza, cyangwa se umurwayi uri muri aba ngaba tubonye, cyangwa se umuntu uri ku rugendo. Fahaula, aba ngaba umiru bisiyami, bategetswe igisibo qadaan, ariko kukishura. Lakin ariko iyo uyu muntu atashoboye kugisiba kugeza apfuye, icyo gihe ntabwo Allah azabimubaza, kubera ko ategetswe gusiba mu yindi minsi. Wala yudrika, ntabwo yabashije kuyigeraho. Reka dusoreze aha ngaha dusaba Allah ko yaduha gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.